ตัวไอซีกับแบ็กกราวด์เฮออริจินัลเฮปูอินตัวเฮจิเป็นเฮออริจินัลเฮอินอาบันเล่ที่ตาเขาก็บอกเล่กิเขียนอาบันเล่ที่เจ้ากิเขียนกิเทอาบันโนที่ตาเขาเขียนกิเทเฮแบ็กกราวด์ของนักเขียนละในวิดีโอจู professional ตาให้เสียนสิมโนมาฮิเล่คอมเมนต์ให้เสียนวิดีโอคิดติ้งเล่วิดีโอเอดิติ้งอิติบอลลิงทำตีตรงนี้ให้เสียเทฮัลโหลกันนะมีปีเดียวเอาว่าสังก็อายุนั่นแหละก็จะได้สังเปียโนจะเบกเห็นว่ามาสานเฮไว้ที่สตูดิโอเฮยูทูบเบอร์สกันหินดิ่งอ่ะอีเจน่าไปมอฮับที่เฮตัวเนี้ยให้ใส่ดิ่งเห็นฮิจิใส่มาสังวัจุนก็จะนั่นเฮ subscribe ในบอร์ดได้ด้วยฮิเล่ subscribe ในบอร์ดปีนลังสุเล่ like comment share จงในบอร์ดปีดิ่งทีมนักกันเนี่ยเฮยูทูบเบอร์สกันหินจะลาเฮอภัยมอเฮ SEO อภัยมออินalgorithm apoy mo in hook apoy mo in chule thumbnail jong apoy mo in aban le strong title he angai ma jing ne hi tho se na bot hin phana hi le na views hoin tin aban le na video chu viral the ding hi YouTube app se a khu YouTubers the lo hi ne aje chu YouTubers a khu public ho views na ding me video vet na ding hi in YouTubers ka hi na ding a chu YT Studio ako imazo se detail mahin monetize ding phat jong le jiwa ko monetize setting ki bon hin aban le views ai lawa hile subscriber ai lawa hile watch time iza kai zo se he YT Studio ko kiveje hin hichi acho yam ti khana che he na het sa hile chun la ko ko in na het nai lawa hile tuni in YT Studio ko ani ki download ne Play Store ako nin download nin lang aban le install ani ke bolin lang install na borchai tinga hile ama ko sign in ha talo hi YouTube phata email khana phata sign in ni bola account ni hon sa hi hile hichi email ma chun YT Studio penjong hi sign in bol kin le chun chi jeng ding hi hichi ma ba hi ke hom the hi hichi a chun ani ke honin lang YouTube hi YT Studio ako na he setting hoita ke bola aban le jwa ko na he views hi han lang aban le subscriber hi han lang ipi he jong le cha ko na he ki grow sa ai 1000 subscriber na hin na ya aban le 4000 watch time ong hi phat le Y Studio ko na cho notification min tim monetize so pata setting na ki bot he ding tai setup na bot he tai tia ichwa ko na cho ichi notification ko na cho click na bola aban le monetize na boarding hi ahi lo to ma jong da email la ko na jong chung ding hi in hichi a cho YouTube app so a he subscriber cho aki he na in ahi wanga watch time hi aki he thei point chi a chi chi he na dinga hi YT Studio ngai te te hi hichi a cho YT Studio hi YouTubers ka hin ding in apoi mo ma jengin hichi a cho monetize hong ki chai tik phat jong le setting na bol sai su ke phat ting jong le hichi YT Studio a chu na video ho chu earning izat hitam a hi lawa hi le sumizat na mu hitam dollar izat tam tion chu YT Studio ma ba ko na chu na mu ri hi aban le YT Studio hi phata a setup na bol lawa hi le monetize jong chu ama ko na hi bowling hi in ama ko na chu phata monetize setting monetize setup chu na bol lawa hi le na sum ho chu na mu thei kit lo ding hi na la do thei kit lo ding hi benga na transfer thei kit lo ding hi eji a chu YT Studio hi apoi mo ma jingen eji a chu na nei lai lo wa hi le download an ke bol te te YouTube thu a head nom na le hi jong le comment hin sai la chun video ban kit ting jong le eji thu chu ka hin sai de hi tu nya dinga video sim thei chan ni chan hi inten ka video a chai chen hin ho zo se chunga ke pa thu ka hin sai jen ma ba na jong chisanga hojal pazoa minibit pi kidwa support and bol kidwa like comment share jong ni bol pi ki divin timna kan nei le he ka video hin ga zo se chunga ki pa thu khain se